Boquier Biradonho de Pickup Wingle 2015, awel presentar na série de MFK e stempel e paga bolot para botar de huega. Assim na mês, para solamente 2 florin com 50 cent. Off na bom papiamento, fuerte. E remate aqui, bono por perderle. Para sobra, dia 29 de januário 2015, bom mestre tá de huega. Para solamente 2,50. Vou por stempel bolot viejo off, bota arranca bolot novo solamente para 2,50. Maneira costumbre, rifa ta tuma lugar iba Briete Nacional de Corso. E não olvidar, puta MFK só por regalar pick-up de año 2015 solamente para 2 florincos 50 cent. 2 florincos 50 cent. Remate, remate, remate. Pick-up 250, pick-up 250, pick-up 250, pick-up 250, pick-up 250, pick-up 250, pick-up 250. Remate, remate, remate. 2 florincos 50 cent.